prvi video, to jest prvi vlog ove godine, prvi snijeg, lagano ja i gospodin smo u šetnji. Ja nisam napravio dugo video s kanom, pa sam odlučio sad, pošto je jebeno vrijeme, pogledaj to. Znači, snijeg pada, polako idu ti božićni blagdani. Kan, dođi tu, gledaj. Niste vidjeli od kad si bio mali, pogledaj u glavu imaš, bog te. Ej, vidi, Kan, vidi slinu. Brale. Jedi slinu, zoom. Ajde, sjedni da te vidi, ajde. Pokaži koliko si pametan, pas, sjedni. Evo vidiš. Sad smo dobri, uglavnom, pogledajte ja koliko je. Gledaj glavu. Jebate koliko glavu još. Glavonja jedan. Uglavnom, ima godinu i 6-7 mjeseci sad. 70 kg žive vage, taman za Božić da ga okrenemo umjesto praseta i to je to. Odlučili smo napraviti jedan mali vlog. Ne znam koliko će trajati iskreno, možda ću ga tu malo i pustiti pa da vam ga posnimam jer vrijeme je jebeno. Uskoro idemo snimati pirotehniku dole u Koprivnicu. Ne znam kada ću izbaciti ovaj vlog, da li prije ili poslije toga, ali uglavnom to je to. Pišite mi da li kod vas pada snijeg, malo da budu neki vlogovi na kanalu, da ne bude samo reakcije, da ne kažete Orčić, ti imaš samo reakcije, ono, shit content. Hoćemo te pustiti malo. Zadnji put kad sam ga pustio i kad smo snimali vlog je bilo sranje jer nam je doletio neki pas, ali on je još bio beba, gledaj ovo. Sad mrcinu koliko je. Evo, moja ruka, vidi ga, vidi koliko je on. Ajde da ga pustimo, dođi tu, čekaj. Ajde, beži u divljinu. Ajde, idemo, dođi. Ajde, bravo, tu. 4x4, Range Rover. Inače, meni je vrijeme perfektno, volim kad pada snijeg. Ne u blatu, Kan! Vidi ga. Tu dođi, idemo, ajde. Brzo, gas, idemo. Gledaj se to. Ajde, dođi, vidi ga. Zoom. To. Malo ga pustim svaki put kad idemo, pogotovo sad kad je ovako vrijeme jer obožava snijeg. Poslije ćemo ga čistiti. Fuj to, fuj to. Znači, pogledajte ovo, jebenica. Ej! Majstore! Ne, ovo je stvarno prvo dobro. Još kad bi ga zapalo malo više, kad bi toga bilo nekih, ajmo reći, pola metra, onda bi to bila jebenica. Ej, gdje je mačka? Kan? Mic, mic? Mic, mic? Mic, mic? Gdje je mačketina? Gdje je mačketina? Vidi stav, ko puma. I da, i kogod da pita, ovo je kućni pas. Ne gore, dođi tu. Ne gore, daj. Idemo, ajde. Idemo. Polako, jebote, ko tank ide. Zolja. Da, kućni pas je. Da bi ovakav pas bio kućni, morate imati veliku kuću. A ne, nije, on kad je u kući on je miran, spava i tako te stvari, ali pola je preko dana je vani, onda je poslije unutra. Ili kad je neko ružno vrijeme ga stavimo unutra, naravno očistim ga, neće ići ovako kumrav i zamazan unutra, ali pogledajte koliko jebeno vrijeme. Meni će mobitel crknut. Gledaj snijeg. Buraz. Top, top. Top, top. On uživa, njemu je ovo perfektno vrijeme. Perfektno doba godine. Pogotovo kad napada snijeg. Onda se zna onako. Vidi ovo, vidi ga. Vidi ga. Jaj. Aj sad, idemo, Kan, dođi. Evo, ide. Ajde, bravo. Bravo. Inače ne dozvoljavam baš da ovo radi jer imaju problema oni s kukovima, pogotovo svi veliki psi imaju problema s kukovima, tako da ne dozvoljavam baš previše da to i pretjerano često radi. Ali da se rastrči malo i da nije uzbrdo. Jebi ga, sad je uzbrdo jer idemo tu, ali to nije često. Tako da idemo još malo, imamo do vrha nekih minutu, dvije. Dođi, ajde. Uživaš, a?
Dobar, bravo. Ajde, odi tu. Ajde, reci Bog. Reci Bog. Ti je fino? Ti je fino? Kome ne bi bilo fino lišće i snijeg. Da. Obožava snijeg. Ajmo, daj, dosta je toga lišća i snijega. Imaš, gledaj kako dole ima snijega, vidi. Ajde, da. Uključi ABS. Ray tracing off. To. Inače obožava nosit, kak se zovu grane. Ne mogu naći neku granu koju bi mogao nosit doma. Evo, tu nam je jedna grana. Dođi tu kan, gle. A fuj to. Grana. Ajde, uzmi si to. Ajde, gle. Ajde, evo, čekaj. Ne. Evo, ja uzeo jednu, on će uzeti drugu. Bravo. Bravo, ne. Jebe ti sunce. Budalo je. Pašće mi mobitel. Bravo, to je legenda. Kud sad gore? Ne gore. I šta ćemo sad? I šta sad? A nije ti bilo lakše uzeti ono manju, a? Nije bilo lakše uzeti manje. Evo da ga vidite. Nije bilo lakše manje uzeti. Bravo. To u blato, kan. To, ja ću te pratiti. Bravo. Blesa jedan. Blesavi. Aj, evo te, paz, blesavi. I sad ću ovo nositi do doma. Ali skroz do doma. Gledajte ovo, ljudi. Prelijepo. Jel tako, kan? Zoom. Gle, mic. Mic. Mjau. Imaš šta za reći? Zapratite ga na Instagramu, imate link dole u opisu. I to je to. Nemoj biti nepristojan. Ako želite još videa s kanom, jeboti paz koliki si je. Mrcino. Ej, dođi tu. Ako želite još videa s njim, obavezno razvalite like i pretplatite se na kanal. Vidimo se. Ćao. Vidi oko. Zoom.